Pendo ile kwa kile kile separation of power. Separation of power le. Jake ile mama nyama mwetwara ikikadibo ikedivo. Leo macho no uri mane do mani ma uri ya MC. Leo besa leo ma controla ile si mind na verosio wa matawa mani vitali wa leo kiduri horo wa moro wa rusio no wa no sakaja uri horo wa street trade ni sia sakaja mai wa macho mo mai mane do turuta gale turuta mai mane tu yes na turuta mai me under national government na nisa kilu tena education nitiki kilu kitu yes macho magi hapana magi ngotine makiwenda turata hera na mushodi wao makiwa matigwa tutaka maira mao kogo ne kauti tutaka ko wakora na malima tria toka para na CDF asha nimitia kago CDF ndigiriza rosio na naru dorata malaso kile omogoti manana kuga manegero kaije tamokura akera yes akiwa tiri Ricardo Ronaldo no tofuje na tokoro tariko kile fata ATBS ya ile ikorogo 15% ko ni rakinya nigo timutino ko kile 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 wado ni icon ya na ngero isho gitigana nasio yes so Ricardo nenere de hardware to ati ni kile mukabe ati bayira made karute na ona mama to ko ni karute Ricardo nini gera mone muri yes ne transfer amayira mashio Ricardo ne karuta to na so ko reki kogo Ricardo ne de hedi giro to ne Ricardo ne kogo kora etigido eduro ira police na police nisia godore nisia kuga kire kurika go yes kogo tikuga to na go county ati wakigo na plan powers tino mo atakati hadu Ricardo ne kurika otherwise juke devolution ni kiruta bino ya gari mari mama shoro gari na ikori so the industry yes ogura separation of power ne county yeto mandate ya takataka yes ugo na de gakuya kwa ile mali takataka ri hau dinga taka ko ri horo wayo to do katiba indigate na hukando kura hiuno kale gara uloje mundu utamosakande ugo na egitire kitogera ndo akono negende ikie mahiga no ki watho ndira ingio ndo digira investor dewa utiwa watho to shiri ditekeria okay no mo kanisho kaweza kaja ende gwika kana rere no wega shesheni hakuhe nawe.